Mahe Dr. Didi Lapang ubade unong ai buj barang ba jongga sarkar jela ubade ru unong yelam barat ba jongga jela bat khamtam jongga ribhoi district menta kesingi habaya kendu bat kinong lum khubor hanong po ulapan pau ba watla uladon hakerta ke ba khamno hendrei ka mensim na ka benta ban syekri ye kari bat ka jaj benreu kadang rem hadu menta une urang ba nong yelam ulong ru kumba kaktin lampang jongu kadai born to serve lane lakha ban syakri kumta undang beteng ban ai kijing syakri kat ba udang im dangsa hasla jong kene ka perthei haba ai jingkren menta kesngi ula ong ba kumba u ij ye ke jeka mat kathany u ij ru ye kibriu bat ki pajba jongka ula ong ru ba ke jingshim ye ketika covid-19 kalong ke badon kam hadu kata-kata bat kunturu ye ki pajba aban leja ye ketika covid-19 khnang bangkan long ke jingshinga nyelade ye ke ying kesem bat kumju ru ye ki weide ki baya imlang bat ki baya salang ula ong ru ba ke jingwan jonggi khubor penting pensmit ki dei tang ki khubor ki ba pensung thu bakla hage history jong jingko jingkhia ladon bun ki khap bagawan ki jingpang hagari hagador ka khlam lawan ru hage jalla ga jongi wat hage district ke jong menta tapi sem ya ki jingpang ki baman shwa ki don ki jingpang ki wa lalong kum ka khlam ta ki long kum ka polio nang tawa de ki ketukoy bapang kung kene what is this kung kene yang lekute leprosino kini hakaban kong ki ba ki sno kung jo ba safety ya tika pat ki safety bagi injection kalawan kulon manyau te kene ka awal kali gini kiwa jing syam jong kiwa kila le haka kilap lagi long gini polis gini ki polio nyang berset diphtheria berkelo berset itu kiwa lapsang anu down ki poi ide gini kiwa lalong ka kham once upon a time habo ko but ki kimi ki pa ki pa ki syam ko jo ko jing satan jo bale bersutika balen fatika kumta tata bat kene kala ya nai kisamba kadon haka indiri india hiwar koi ba haksam kat knai fa prapunyo ka national health report ka pej kene ki jing pangoro ine wadon ya ai ke dawai kila kumpun bore ki breu kila hukum ya ke isnong ki tau ode bende kita polio kita kenyang persit kita nang ta pada diphtheria pada persit tekine ke jingan je ko por ka sarkar India ka ko ban examine ban review nadu bala injek menta long buno perke syam aksam kandai sa pra yo syam ba nakito yo bol lak ke beri ko la injection kilong kumno menta bat ki syam ba kidon kil ko kya kidon ki ingisam yo kunokti no gadon jupti ba kinong lengki ladani ka gamdon gadon ro ke jing khwan kemet khat ka bor per khat ka biang nawar kata isyamba ke jingle hakini ki election gan ki injection radam kata polio yang persit diphtheria wa lepri kilang successful kalau go ba bukan gede ke kham pasar bakane kham serkai nawar yo bon lek sebelum dan gawar kelon yeng bat la khang dam ye kayeng berasan rengun niap lek senai sport kar don gumitar bat hang ne hang iru kidon ke ba ka kami ke don ta gawe khun ke thai sat no ulog ro la ya kini ke kidon menta tenrai ke jeng pensuntu oklar ke juro menta tenwar kata sno ba kadang kamram jongi bala kumno bangin nyo ya kena kajing tika hakor kom kapor ko babya menda ki safety jong gibre kolong ba na injection mar ngiting ka question kolong ma zada fitting kila sa sunem
lada tiga, pada klaim tiga. Lada tiga, kemudian dah, kita start ke bah, kena ke jeng syat jeng kelan, bagi jeng kelang bah hadir bah yo tiga. Number one, ka kelam lada ka ngat makana unumpang ru, ulah syat tiga, kamla triborsan, kamla ayo pun no garanti ketika bata ka kelam kan penyap yo, usin ilawan pang ulawan yo sitam, andai kiwa hak history kalau record, naga health department kalau bah nagi bun ki bayap, sembag wala syat tiga, kilo almost nil. Kita kita juga klaim tiga kilo kita. Ngamong bah kita juga mungkin yam no, tenre nawar akbor ke jong beli, kila awak klaim dawai rokun re, habak record kesan sekarang bah, deh ban ya pej ban hilang, kemudian melawan le, tak guna guna. Akbor bah, ini kam kadang wan, kalau ngalen jinglan nyar boleh pakai. Kum kelam bah, belum poro-poro, bawa kalau lek berlayap di kono kong tete, kalau ngejing dom, hakan ek por, hak por badang hiar mata, kadang yap kini bah, saj, kejing tep ladan por, mendon jaga tep su, ada li mendon jaga ter kalang persbi, deh hakan ek por, bajan man kayeng kiduai belai, bolong Kristen, bom non Kristen, ubah mana belai hi, kiduai belai, kejing dua belai juga. Ablay yarab yang ini syam yang kedawai bentuk pendam yang nak kelam. But iso sorong bagai India kadang bentalam hajing syam yang ini kedawai. Normally lani hukum ka procedure ka baju tahu dawai. Ka sempur kumba prasnam jagawi ka jaj dawai. Wat syam yang ka bakal lebih. Repen sofla bahakari India hakane ka kelam ka monta kesimpor dunai khadar nai bandap ya kan bandai tangkata ndai baki hilap ya kan bat kila lap bat kue deh ke percaya ke jeng start lagi hilap adu pratli kerajat bandang kini adu mentah karin dia kesim lagi jong kita wai bat kila long ke baju adu mentah kiwon rebon ki menang start ikon ru la pule mentah kadon kayeng kawan idon sangut kurang sangut kelek sa sampa marwe don kayeng kawan sangkum mi don baru kelek dan nomor kata habom injek kemudian habu femtika kemudian lat yang nyang bun pur soe pur sono te nangkong pur syakatu gobom injek nomor kadon hasnda reida dah senimbok, ndai tangkatu, lalu tu ubama injek, ndai ki khon jongu, ki persa korim jongu, ki ayeng hibara kawai, karantin, ndai kawajam, sifo katsasui, bakset borok pan bela, kata kalau sedang syokajeng, bakalah kom kama keji rundan, dan nomor kata, semua bala kumno, mentah apa, kejeng ot, jong ki beri, ki bela duna, di kawai tam jong ki, kalau penong sarkar bagan lap sisa kata. Berhadin belah aikan injection kalau wah di report na baru saudom yang ke pasai berkari India kamtam kesemba kene kala da sibune bagi beri lalai jaga komentar sem na report jaga radio mensua dari si hajar 3,000 tam bakulan ter menem step yang yap tang arut haga jika bangin seluruh baganek leng kalau hadu ane jika ban kelam kedong don lum jing tiap su hasilong dong dan senduk su wan sena nomor ba labun ka media te habakum kene karena demo kapor banginong kat bonong ke sarkar ke jupurkat ke bahajong ni kata tong ni injection number 1 hawangan jang ngasotu bunga leda yelade bagadong flat lat bahkan trejo hot lesai kalak ban java badon tupang tangba kejing thok gangba almost 95% is short dan nanti kena ba utu bru unam ya lada ini dan nama kata ladang ie jadi khun kisi jongi pa kami deban tofi khun barok ini ban lek no kan de kila la ban penim menta
là yo ban ya sang suk sang kai te kini ke ide gua ke don ke jing tho ha health record ko ngone dai tang ka ba priang yo tika ko hala ban kundu sisndon ya ke jing safrian yo ngone nyang ko riwal dai tang ke jing tika te la da kiwe kila wani bo manta ke jing bom atatin manta filai yo hat kalami ke disi kalami ke order yang disi bat kalau approve dan larai dak high court kan kita long ba ki bom tika pilaw le yo tang tho ngam pat tika ha ka wei tebu la dep tika be yu temo per khat unong re ka te la jaka te la jan ku me ki sete mara te pande kamu tu sangat dalade lade tigi mo bukit sepersenja saya minta jika banyak satu kita nunggu tu lah tong ini bom pertika dari sana bobek lu nangta unong hayo rum ta nong ta dan nomor kata saya boleh bangim wang sendang ini kerja saya kejong ai bang IT baik hak sarkar nomor ke sarkar kam semle ka business ban im ka ban yo nang regale ban pen im ki brio bat ka le stom ka du ba la ban yo ka jing injek dan sarkar India tang ka ba injek ko sarkar gitu ha dan tang ka ba ban dung thamya yo sim si swasan tu di thamya dengan tagi hajar yo ban sim yo dawai oksigen gini kita mre prime minister jangan la na yo baro hadu mentah kemudian life folklore tam lain je life folklore tam na dep inject na dep ai ketika life folklore tam lajan dep life wa ai kum ta but don kita jing khitma banong lagi life folklore lai kata klor la yak nda hakin tho dang nang no ke jawab jung chumen da prime man kon lahir dang hiar hakri ko jengiru kunta namar katanga sanga kong breu ubon tu jengit kli ngala bat pun sna me ke jing sya chemisar bat kum juru kiwe ke benta jang ji sakri ngasna wa kade kamram jonga bat pensang thu ya ke long kumi long pa ikhon samla ke banang wastat ban pensang thu ya kimi ke pa iba duna ke jing sampang ke jing pule wa pensang thu ba ka percaya barakawe ka iba kena ke jingtika kadai ke hatam mengelawan syek kene bat apa tengkreng hari India bat han halum jongi ba mentahi lahir sibune ya ki namba de nomor kata semua ide bomde ban muslim lese hagi jing muslim ko jongi nang nang yo suar ba we postor nang tanah jiram uba kerset lengdo khat na so lang mo kum hati la le no kum kita ki gitu de kabab abslam ha du kan no finot nong ba andap kan no re ngate kamja le boleh la yang ai ki lat ka bu nang ba ki nang sat bat boleh ai Yesus Kristus ulong doktor ustatan ko pakai bat ba hab nang ba de ulong nomor kata kejing bom atika kapan bit yalade badikwe pon number 1 komitmen mo bom atika pun bit yalade nkom pun bit saki kon tijo ye kiwa yang samjo bar bade laban bit boroshi laban bit snoro te balai in bu yalade hakatara balai pun koi kleno lakan ke melawe mar kata orang pi senang tentu buat nam Islam di lek ki ek nekam doa bagan nekam jing sekri ko pendep bagan kam ke jangi kom nyong ka thau buat tibri tu blai semua warna ku blai chief minister jingi udah kondat sama
kumdu ruwa Preston Deputy Chief Minister ya ki Minister jongi ya ki MLA MDC ki jongi ki nurse ki jongi front liner jongi gitu go kini warok de tray med bat singi dan go la ngat sagal jumpang ya kiru betul yang de kembabe gitu dan gitu ki beri go bala syathan ajing na joki ekskar le kita amar kata na gitu lomba jongki di parlo nor ke press media kita galang ke klantam ban pen saya ke breu nges kam ba ke breu jongi kin kwa bani ya ga ringa ba fnai ke pokoi ba kia mar ka sa than ke ki khan goro entai na sa plan to ble ukur ko yang ule nai ke bor bagi laban ya kaman ake baro kole siwun ble ko lang ngi baro